Pozdrav svima, ja sam Josip s Bytebox.com i danas ću vam pokazati kako putem Hey izbornika možete aktivirati tarifu slagalca i složiti vlastiti paket. Slagalca je tarifa u kojoj sami birate koliko vam minuta, SMS poruka i megabajta treba. Da bi svoju trenutnu tarifu prebacili na slagalicu, otvorite glavni Hey izbornik pozivom koda *111 ljestve. Nakon toga unesite broj 4 da bi ušli u izbornik za promjenu tarife i pritisnite pošalji. Izgled ovog izbornika bit će malo drukčiji ovisno o tome koju tarifu koristite, no u ovom slučaju dovoljno je unijeti broj 2 i pritisnuti pošalji za aktivaciju slagalica tarife. Nakon toga unesite broj 1, pritisnite pošalji i tarifa će biti aktivirana. Ako prije promjene tarife želite provjeriti koju tarifu trenutno koristite, u izborniku za promjenu tarife možete unijeti broj 1 i dodirnuti pošalji. Nakon aktivacije spremni ste birati odgovarajuće pakete. Za razliku od aktivacije putem SMS poruka, ovdje ne morate pamtiti šifre, cijene i druge stvari jer vam je sve navedeno u izborniku i zapravo je jako jednostavno. Na primjer, recimo da želite aktivirati paket srednji internet. Idete u glavni Hey izbornik pozivom koda *111 ljestve. Onda unesete broj 2 da bi otvorili izbornik za aktivaciju paketa i na kraju broj 3 da bi otvorili izbornik za internet. Kao što vidite, ovdje su vam navedeni svi internet paketi i odgovarajuće cijene. Da bi aktivirali mjesečni srednji internet paket, dovoljno je unijeti broj 2 i dodirnuti pošalji da bude aktiviran. I to je to. Istu proceduru bi trebali ponoviti za razgovore i SMS poruke ako želite aktivirati te pakete, samo što u izborniku za aktivaciju paketa ne birate internet, nego opcije koje vama trebaju. Inače, izborniku za aktivaciju paketa možete i direktno pristupiti pozivom koda *111 ljestve, što bi vam trebalo uštedjeti nekoliko koraka. Ako pak želite maksimalno uštedjeti korake, onda možete aktivirati više paketa odjednom pozivom koda *111 ljestve i unosom odgovarajućih šifri. Šifre za razne pakete možete vidjeti u ovoj tablici ili na HT Aeronet web stranici. Na primjer, recimo da želite srednje razgovore, mali SMS i veliki internet. Tada u polju za unos trebate napisati paket M2, S1 i 3. Obratite pažnju da nema razmaka između riječi paket i šifre paketa. Nakon što unesete kod, dodirnite pošalji i otvorit će vam se novi izbornik gdje trebate potvrditi aktivaciju paketa. Unesite 1 za da, pritisnite pošalji i paket će biti aktiviran. Naravno, u svakom trenutku možete provjeriti stanje paketa, to jest koliko vam je minuta, poruka ili interneta ostalo. Otvorite glavni Hey izbornik pozivom koda *111 ljestve, nakon toga unesite 1 da bi otvorili stanje računa i paketa i konačno unesite 2 i pritisnite pošalji da bi dobili informacije o preostalim iznosima u paketima.